Oh kyiad. Kung ito ka kamera ng CRP. Ano ka ching champo? Sa itong Stephanie ka kamlang. Dito ka bang ka. Shit na. Ni. Kali, tenli, kada siya ni ikon kanto o dyan ha. Ni la thad ang ni hayeng to ni bat katre bat kata bat kawan yen sa kapan ko yen ni hable na dong siya dong. Ni yo ki ko ni bala palat ni yo ska ko na bala kanto o siya ka dan ngam tem nga hable phone ya ka. Siya ka dan. Ni hot kan ay pa play the music ay ni jing gon ring ta party jong pa ta ay wala siya ki ko hang ni pa da bi ni la jin la ni lai. Oh god, aku kini kan dia nak perlu. Hello. Stephanie, Shekhar Bad Madam party mommy. party, maphadang party kami nakasyahan na yin. Yin kasama klub pen kyiad mentah. Mom, chill. Man say she been order if you want to slay. Ngam tep ngam nang melek kita yai berbuat sih mentah. Tahu tak ngelawan judai ni tan. Kloy. Okay, coming. Bye. Mom, I'm home. I'm back. Ni may kador ko ni. Balay mo pa, balay. Pawan di kya na ko ni. Haja siya beri paslam. Maslam, I'm working late cause I'm a singer. Singer, pelabu adai, yad. Yo, syahut. Jangan you. Ang katu kesenton dan semua pak di kyiad Ani sus mahipok lipok hok ani pelabu adai petu kador jang parok kumu sembuk. Pok lipok hok kador kumu sembuk. Buat? Makan buat. Ngabam Shekhar dia. Bam Shekhar, Hot. syuah. Pi dang bam Shekhar ke kami nakasyahan naman berklem shed jing shed ru. Tangan ni, ada ke phone yang pen order bam pi. Order ano? Ngan order na Marphi's Kitchen kabadan Hamalai stand bus. Bat kilero ka home delivery te wat kuslay mapi kabang kan boy hejeng. Ak ngan order mentamo. Hello, Marphi's Kitchen. Ako aban order food te. Order iwe. Chicken barbecue pizza available barin. Okay. Taruh bahaya. Okay. Betul sikit. Okay. Ka address jom pi kare hai. Ka address kare Hamalai Young